Kulida di buha, mauri na paraga balika duta ta acara pamaringu ati ta channel YouTube YKB Yayasan Komunikasi Bersama Tahilu Ana Kalam. Da dipa batawai hayan na puline na mauri medeka namu katahabaya karainya napadulangu nengahu hari. Mede kata habaya. O maurima maengu taawangu matyaga. Mapamalangu rahigi nangaram. Tau nakayai kamu woki gama kaloga. Kama piaku pamarangu ya nabiha madi napulumu. Amin. Olidadi buha napulinai mauri walungu ta kitab yahakialu takawu'u tilumbulu namu tadalaru tilumbulu tilu lapakungu tadalaru tilumbulu walu. Nama tanauna napulinai mauri. Napanau imauri ala tamatyaga. Taladu pakupuhi pawarahu dadoku jala bolu dabami. Napa? Upakidi baliha taparaingu dangu. Kamu dau balija lapakungu iwotu balija dakabulu dama tanyukuru. Dangunapa datau damali habu tatananau da ita balia pamiramaya natana napalanga dujakumi namalanga mamadai. Napanaruka nataudangu pana ita balika natana napalanga dujakumi madayaka. Taka napahe panguka pada itaya meranguka oma edenuka. Dangu naparaingu namakabu. Narama bali ya duna dina pahadangu bali ida dau balinya. Napa? Naparai-paraingu nama talihimi ida penya taunaka miauli. Nama padedi bali ya nama langa taweharu. Dangu nama pemula balinya nama langa dama tubuh rutuna. Yewaka nyua mauri nama panewi yaka nama udalunya. Na panewi mauri taawang matyaga. Kupamanu bali gimika lenyemi Israelu. Dangu kamu kadingi walungu lenyua mauri alami padulangu. Napa dadangu da meranguka dakababa dabada. Daparengu dapat dujakumi oya. Napa dabinuka demi jomanya. Meratau na yeruhali naraihi napalapahuka panabinu wengu kamimi kamiti yaka namaraku namadangu tapi aku penyaka banyuaka mauri winang.
Amin. Ulda di buha naparenungkan dadu talak na yayi walungu tabuku wasiat na judulna nama haria na kolinya na kanyuro. Ya haki yalu kaworu tilumbul namna tadalaru tilumbul tilu lapangkungu tadalar tilumbul waal. Taladu baku pohi pawarahu walungu tadoku jala tajala dangumi napa kuogimi padangu mabuangu lapakungu damalanga tangujuruda kada ki bahali tamarada dapalanga ujakumi kami rama baliha dangu abimi bana kadul. Uli dadi buha tadangar nember Yesus Kristus nama wida. Talanga bata hajarulu. Napatada. Mana hajoruku napatamuruku da. Luna mauri nabani yalada. Lapakungu dan rangu madaka langaka ganaida bata paaunya mauri. Yaka bata nauna nyua mauri. Dokubuha mangu bami karaiga tada walungu lenyua uwina. Nabani daka mauri bata kadenganya lapakangu bata dapa menudu leiduna. Tadalu muruku kata kiri yaka bata kiri yaka napa buha tidak. Paredaimu bata buhangu ka bata maninya napinutana. Dangu bata data namuki ngauri. Mula paai mudaka papoti dia bata pangarangu ka engu dida. Dangu bata dapa maninya ki mauri. Mani deka na tope. Olida di buha. Napahala ko dayayi dan nabuha manya mauri. Dapa wuku ati mani. Olida di buha. Napahala ko dayayi dan nabuha manya mauri. Dapa wuku ati mani. Batanaw pangala daka mauri nabani daka. Taka nabani ni mauri dan nabani pangalam manaka. Baanya ka panamu paayinguna leiduta nama paraimu ina bulanya nabani. Malakanamu olida di buha. Uta nama haria walngu tadoku tajal. Kabali daka leduna uwaingu ati. Kadaupa balikoku katahangudu balikela.
dangu Mauri karena padenada 5 palizap kuda baba. Nawinan ida ka Mauri data di iema kap aku kai baling taka kuwali ati baku pamaringu pamalala gini nyemi tau nakanau dan napalapu mang Mauri malitau naka bada kalungu ka duku kalungu leiduda dawina ma malangu takayaka dan nabula madaka duta mula naka napa ayi panamung ne Mauri taana susuna nawai urangu na matalalu nawa pangalada na patomanya le uta buluda pada kapat denungu ya ka dapat denungu na patada nawo da pada napa ya Bami kabali ko na atimi. Bami tomabali niya kay Mauri. Abi wimiti. Malitaw na kay Mauri. Dan nabani gama. Datanaw man na ulit ani ko. Nipayapa niya. Minamo ya. Nakanyuru walngulay Mauri. Napaduma de uta tatau maati mamadau tatau nama haria. Amin. Mede kata habaya na Mauri mabiha mamadi makadingi wali atimu kamu patubu pamadunya napulimu naparanguma waigana mamanigu Mauri. Amin. Oli dadi buha tomanau tudu napaparagada laknayayi abi pami bulat dinya bami like, subscribe, dan ngukam baria, tauli da'ida, tauli atida. Mauri, napameringuda, mapamelalada, uta boludapada, iaka na iakabi. Salom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.